Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, loan so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Banlab bat yos ngau dalaki jung ki khamat ba kishkor. Halor ki jing jung ki pai ba kathan West Castles District. Nadu bala penjari ya ka lockdown. Haka lai pau terek mentau benai leber arajar arpau. Usambot menteri rangba kejela uba Preston Tansong ringkat ke jingiran lang ulampang ke yung dorbar tauan kejela uba medba lingdo bat uwai pat menteri sarkar kata uba brolding nongsit. Haka ni kasngi kila hiar sya West Castles District banyatai bat emerging mod halor ki babon ki jing jung ki pai ba haka ni ke district. Ya kani ke jelang la pelong hatrai Sam Hall jongka office UDC haka bala wan bani simentalang ru da kinomi khmat kani kathan. Bakan thop ya UMLA ke Nongstoin Constituency uba Macmillan Bersat, UMLA ke Rembrai uba Kimfa S Marbanyang, UMLA ke Motion Run uba Gigor Merthong, ki MDC ki officer sarkar na kitnat baper ki nong yalam snong bat nong yalam balang na kisnong baper. Kami kami aku selain borok kadai ye kamar bam lagi. Na kata kadai berkam syabang kamar bam lagi. Kamar bam lagi na YouTube pi. Gabang ilanai ye ko order. Lembaga supply department ya kini ibabang yang will corrosion dibayo ya kota joki lenta PDS na ong yepi ngi pentina bang don jimna stop AA na try syadani ka district jompio na try kini ki wholesaler kilakan poi ki kau city fair price shop dan sam dan tau digunai March. Bat mentang yang I order susu bakin lift no ya ka allotment job uni nai April na mangitlan bansam yo dia job April hapo ka kasatre job nai April ni terpoi dia sia kini fair price job kenam bagi pai ba kin no du ya baba dari halal ijo ekonomi kenanta ya ka open market kalau ni kami situ dah say open market ya kalau ni hamal ke kawin na yo dia ini ibarat kawin na yo na kuapan om yopi kalau mbak hadu mentah stop kadang na kuapan bergitu yopi kalau semua kalau mbak na kalian ke sorkari ni ya na mentah notice dan speech ni kalau berkreat kerpang dah cargo flight nama mentah kereta ke transportation di ham dengan cargo flight karena kalian juga sekarang kami di bende bahkan wan hande yang bohong roy bahkan juru bahkan wan hande yang bohong baljet airport nak mentah essential commodities yang ini kata yo kalau mentah yang bohong kumpulan berboy marba mardi nak mentah kini di Arkligi region kamu kasih jadi dia jadi ban syadai sekarang laga jongkar kenang bahkan udah kejin nastok handong nanta balai ka banginga iya mentah marba kali ka stok ka banginga bah mentah na ka open market kalau ka stok kan ka badon sendiri nama kita kaya mentah kena bagi ka bagi tinggal siapa mentah cek bakal ada lemah ka stok tinggal lebih hatu mending biru kita ditro kibawan kit kau kibawan kit marba marbi nanti sulong kita ni nanti Islam ada arbaji, lain baji naskan. Bagi orang yang lifting ni pelai man kan jambil ni pelai. Kibat ni kelen di district, nak kelen di civil solution, bantuan khidmat nanti. De ngakwa bantuan yang di Kolomba, yang kata tentang streamline nanti Islam, hakal ibu di magistrate. Hati tu ki wholesaler, lain hati tu ki main trader, ki dekat ki karya, ban regulate yang terpaksa kau shibor, nama lagu mama omipi, lain wan tertroke, tengken kio ban kita ni troke. Dia kata dia pelan, kalau empat ban om hangi kalau let's say ada district yang di Nongstoin, kalau abandon kecing dunga netai, kerja EDC, in bentuk ban ahli tu ingin simkia. Balang dulu kan boy ke stok kalau biar hagaba kita pak nongshno jom ke district Broadway kita biarkan lagi kita sah ha kecingen hagalo ye kalau di kampan don kau itu kakis
haduk mereka treatment ke mentah ba kagukan ulang test bandon kalau positif hata udon uliu yang cinta kata kalau apa bandon itu kegabaan kibalong panik kiba syakti yang uliu yang cinta ngayon ada berkumpul kendek seni nuswa don kisno tahu kita tam nama ro sama uban puli nama karantain dan isolate usyong ada jeda kalau berpam panunia tuku panunia kedua ribu don kisno kita omba lajar seni nuswa su bawon pasisno dengan waktu bersyai lebih natalian jom kesorga But kunjung ya pi baru kino sensasno snowbang daga buruk dan berpati wat aina bakat ada jinsno tu bakla kan rum ha kan bukan bersno nilai bersno penting nilai konsol bagi medical expert baru hati sisa kan jimpang kolong kawai kli kemudian kolong jimpang kawai iyo kabar masuk berkian Bon ba kibriu kibar nama kan khotlet di kain kendi dawai di kandau dawai yang keliru lajang tam kawe gaji per hauleu jimpang kolomba kastet bahar lebih data delisu gaji stet jom uleu kena jimpang manewit kalong kalapala bagi saintis ki expert ki omba lada uwei lada mana yo ke bawah nggak spread lain bak kita ke lain ru kit plus lain bak kata ke lain menurut ini kalau bak belum menjadi orang ia punya cinta dalam negara itu lain ku alam sih pejimbuan riu kalau nak bantong ya pikolong balik tak kalian cumi kesukaan melor bah ni ai ya kata lockdown ke lockdown kabamut bangim sya ya ki pai no sosno baki mi patha na ha jo kai lan na ha jo ko ko de ke jinga ya ke lockdown na ya thu ya ki kalai rap shibon hai ya ke jela ha jo baru ya kari India di Baroko si hajar tam mentah kiba yo yo do yang jimpang na ko kali India Baroko hanot is juli tentang hanot kiba yo yo do yang jimpang kawai ko kun sama kali nanti ko manipur ai hal batok batu pa urang ba ko di store bayo ya kali yang jimpang dari hapo ai soal nanti yang bisa Deklarasi kalau semua kelompok ini berlalu tentang kilangan syek kilangan klan. Namun kita omba balai pengendalian dari lockdown, lalu balai bahadu kibor balak, kino yalam jom kibalam berkerja, kino yalam dia berkerja, hadu bagi ham buat kebayiman itu. Dengan apa berlaku yang nim barsi berlet yang ini, bahkan ini kecilnya kalau nak berkendak. Ka iblang kasalan la shisha ko mo ki nim pa yo ilu na jiban nrei ke jibun kre ke juni golota nim tumtina ba uweiru uknya jiban tunum yoru haga jat benriu haga jera ke juni haka wi ko ke tunui bangin lai na uni uknya uba shirke ubala ba sapre kalen sodo Ilasin dia kenika sejak kam hakmat watban yang kesorkan India agak bagi nggak declare di lockdown Shwa bau Prime Minister Joe India pun declare balik wilayah ini yang cuma bakal penting dan resmi yang uwe naru nongkrong hadu hapo kisor bakoi tidak kali kalau nak bermain semua bahaya rela. Bak kini kinong trace sorkan juni kibom dia kibom deh. Bak kamtam di depan semua kajin im jogi kakama Malaysia Sausha banyak pi banyak nak kibasyo kali. Nama demaki kiban jet, demaki kiban bet, demaki kiban kmi.
na kung tayo jimbit kijibiyan, na kung tayo jisyong sinay, na kung tayo inlay, na kani kajima, kapaap, yagi kaleng sauro. Kajing pengenaan dari Rasulullah India, kan put agar kat sauro dari jom uli uban hibrid, kat sauro dari, tenlai kemenangan dan om yapi, kamut pat dan om bakalakut, ya kata pat nang dan om. Mereka mensuka om yapi, kajian kadu jom beliau kebede perkebela, kadu kebayawan kerpun pak, ki kena pulih, ikut di cuma yapi, ki bahagi di pasien juni ki baterai itu sebelum jomga berindia, kadang alas dengan arus sampai, tipu kebahar hajarta, banan itu ibu dan yang tersuka, kalau ada peristiwa koban ribu hajarta. Di bawah nama Bandeta bagi register Nakalian coba surga Ki nombre Ki pun dia kini diberi Man kesni Ban monitor Ban tip Laki dan neten ke Jepang Mereka memiliki kebawa snow Bau lei udah dekat pakai jelah ke sini Atau kita indriu ajar tahu Kat kita ngini pun Don bok Bang don uwe itu om yapi ubadon lain dia buat kek yang dia bukan